Wa won se ne ye bapa otumfo asante hene. Ni showdown no de ano den pa o no modwen ho sen. Sa na media no so tie no. Showdown na ode ama eye ye bapa Dormaahene no. Ye bapa Dormaahene so me pe na sempa o but ye bapa asante hene a kire se pani di pani. O so sa na social media na so tie o. Waraga say ye no be we are the queen of the media, the queen of the Facebook. And we have decided to keep quiet. To be on say Sancho le ni kurodo so for no ntefrene and once na ne kankabine and once na ne kankabine and tontom ne ntetiafo no o si aye din no mo pri kutu I just say but panya no be aginani so warrior say sa Dormaahene wono ana sentre so hene na den okodi doma. I just want people to tell me most of the story. Like, I love to hear the stories. Yes. Because I some na wa asantene bono no muntimi chire semu ye ame penkrofo mo abeche mase. One, the ade na Dormaahene the nine na esisu no sa de no me pe hu the meaning. And two, Dormaahene ono ane sentre so hene ana den no dwane ko doma. Sa history pese me hu. Ena 3 Dormaahene wo ya die bi. O kasa no Dormaahene kasa no so oka otumfo a obonumu. Yes, Dormaahene woni mama mre. Mima wakwaba eba Puyaka TV. So Puyaka TV ana wushe. Se when your first time and your pomodia subscribe. Mia notification is to send anytime bia ya di video betumuno. Wonso sabe kanonye bia share. Ushevia comment fa ho. Tira wa dwen efa video no ho abusia like video no na share emo bia so enya bi hwe mi dasi bebre abusia eye Berekumhene na ya abusia fo mo amunim de kosi ye se Dormaahene wontumi anya den ensi ase ankoye eye ni bi efri se eda ye hye ne se omra eye no wanko na emomoye na adwen se eda ye diama otumfo osetutu the second ono nko ase ono enko na beden ebeba sada no ama omaye den omaye ye no the final day sada no ana busuafo na Dormaahene ono so peso ye den oba na busuafo Berekum ehema ekokot ekoje injection edi beto Dormaahene so se Sadana otumfo eba no eye the final day no ontumi nyeden entuni nan ensi honum na busuafo apart from say Berekumhene eye den ekoji court order no otumfo osetutu the second onu so ni dom abusia omudie no omnyeden omunti court case bia asem omudie omukoi se Dormaahene se onua ni woga opa wanyeden ontuni nan ensie yi na se abusia na manfo ye se kremoni ekwa sorry dem so okobompa ya ubehu anade sekan eyeden ehye ne ho me se na manfo ye den eni na mayi na se a eno ma hyehye nkofo ho a chese omu pai mu ka se Dormaahene opa ontuni nan ye den ensi ase onsan faniti enkofie da niti ye beje freni nsem na busia de course no anaye Agradaa mama part abozike mama obo father de fa wa meka me meka faketwa ebeji kese one black Sherif mama Samsonwaa Daya omonso omedi o mano ayede atumubi Agradaa se ai we die mi hu bida when your friend is a penny at the penny, wait and your friend is at the real showdown. Was it when you showdown? Or 2 4 or 30 to the second. A busia was what tyranny bobre, what tyranny to me pass or no, and a busia for Berekum, a yanidia.
Enti senke ya dia Dormaahene etuni na esi hono mu a anko behu the real showdown ankasa na busia black Sherif maame Samsonwaa Daya oso onu de onye den onim history no nti amanfo meden emechire no history no na wo hwe ne nkomo a odi kan di a na wotimi sampa history no onim history no ekwan ya efa so adoma eyeden ekopie baby eyeden ekopie ye no na manfo frefre no eboni mu about the history na teso who history no eni su kakra no ena ebusuafo o sha ase so oyeden o busa questions se eyeden ana Dormaahene o jani free kumase hanom ekopie doma busua okochichiri ni kro honom and was see even kra no se Dormaahene kasa no obo otumfo osetutu the second dia enye dini no obo ne keke obo dina ose buni mu ase na chese utimu say yes respect be eden ewo honom before no de no okase eye beef between otumfo ene Dormaahene but echira ye chire ni muma ni hu de ekono na ade no hu se enye beef because usha ahimpom mienu na entumi nye beef awose baako na eden obre ne ho ase no obesom sene etie ebusua mumienko tie Agradaa oni black Sherif maame Samsonwaa Daya abusuafo na mo what to say I'm a party ni mafimo wa won se na ye bapa otumfo Asantehene ni showdown no de ano odin pa o no modwen ho sen sa na media no so tie no showdown na ode ama eye ye bapa Dormaahene no ye bapa Dormaahene so me pena sempa o but ye bapa Asantehene a kire say penny di penny o so sa na social media na so tie o what I say ye no be we are the queen of the media, the queen of the Facebook, and we have decided to keep quiet. To be on say Sancho le ni kurodo so for no ntefrene and once nane kankabine and once nane kankabine and tontom ne ntetiafo no o si aye din no mo pri kutu I say but panyai no be a jineni so warriors where your friend said the most showdown penny do the penny where first only penny be kuna redeem to see a show be or not social media so na djuma kra wo mi ebie na obi adwuma no wa bie no akoye bi no wadidi nipa we so de ne ho beto the CEO of Ghana, the queen of the Facebook eso no abetena se atiti nanum akeka ne nsam keka ne nkwase asem a abuzunya ya da woni ahwe ni din one day panyan bon say na wagi nani so style bi bi ade say no we are focused to me ba meni mu din komo we mama hu say penny at the penny to the mon koso na mun dwi mo ho na emere no so a ya be moa wo. Hey, beef na ye beef. Beef we dey anu odin o. Hey, sa member wom. Boy here boy. Sa apweso bunyai. Hey. Oti kokoso na won kwaso. Na Dormaahene me chia wo. Hey. Otufo. Ampa sa wontumi ampa. Hey! Yes, see court order. Yes, see ma Dormaahene Emma Berekumhene eyi na se. Hey! Asem we anodin. Ana ntisa. Hey! Sa info no so mu ye beef. Mu aka ma ba betu ye fo. Se ye nya beef ye. Se mu ye beef. Oh, they say beef na fe na ye ba be ye. Se me na do beef no. Obi apata me amintie. Asu ko piatili. Mo bi apata mi o. They say me na do beef no. Hey, and I just say you and bim. Hey! I mean, hey! Beef na ye beef. Asante fo nya no mo twetwe wo. Ne ya. Message ai. Hey! Boy yeah.
enti na me hwe otumfo odom na adena mu kwa akwana na me hwe ba sisi na otumfo sifiri osifiri de kanim oh mo say otumfo okwa ne nyenti otumfo etima fa ne Rolls Royce no wode ayi na koye wode pajaro na koye Toyota so dey car why advert because we support Japan Britain for mo fa mo car free mo adwa mo num sa mo car timi fa Berekumhene kwan but here Japan for car timi afa ho I mean and dey ma me bo me ni akohomo and na ma space 10 Dormaahene akobi otumfo na akwaje afi the mo betka history ni kire ye o Mr. History where I want to learn this history. I want to learn this history. Hey! Bas is bet waiting on Modokoye. Appear stadium was so. Hey! Say that my client today, why didn't say more? Now, appear stadium, mention boxer shows be more. Nifunu pony, hey, appear stadium, Mr. Nifunu pony, and I want. Obeya mama na ba berepu apia stadium menye sa ni funu ponie misrew menye sa de apia stadium miya na me client miya na me manager enso me ka kirew me ka ko ma wontie mention boxer shorts say bibium because na de we ni mu na nya asem ketwa don't wear it sa na me be ubabo getai a man can't answer. Where's the dear? What's I can answer? Men, yes, I do. Then you can't cry a man. Now we need more than a man. Hey, boy, yeah, boy. Maybe I make a history in each of you. Monchami don't powerful. Hey, I take a cross to the deal with him. Hey, ready, Uncle Pong. Hey, boy, yeah, boy. Maybe a mini see. And I may hear castle. And may use as answer for the no more, the one man has form who said it. When I be home to ma, saving an army pill. Media me Santi form some weird dancing cry a kume. Na Santuma green yellow no, more do two for it ho. Nipomonia berry, it's a crochet, kuntunkuni, kwabene. Musa na mokoton to my green you kwe ye mo be jam say make a chere nana on chesa de no mo kumase mo be twan wo land mo kumase nsi also mo kwe yi papa ko hwe toma ko hwe ahemafo no bo bo wusem abom and from afa mo ho mo a chere de mu ni mo nso my ade but history need I'm still waiting beef this beef there beef we do mo to aso e be me de beef we mo to aso e be me de me and my boyfriend, my side boy ba kope. O take course na na nkwaso. O chire de wonim. My boyfriend se no na oku. Dormaahene so my boy ni no. Me and me no mo kwasa no. Ena ba kwitimi kasema ba ku be yi ase na quarter ma order. Ayakese. Yeah. So better say omo oku omo bo omo hutura na Samsonwaa nti na omo oku. We say me per history, but history where dear. They say dear me tea pa. Me say after me building up me ye otum for ne Dormaahene dear. Me say penny football my friend. But I have a question to ask. Social media no so no. Know your culture very well. Know your culture very well. Do baby I me who say papa who ya who say okay. Two pish infante. Yeah. Papa you could see no infante. So I try to learn mechi from mame, from chi, mikoya, mitiko pio mampurushi, mitiko like a years old. And papa also went to me kwan or aqua pio conongo do my senams. Sanity. Let me be some question. You people are talking. Momaka history. Time on na Dormaahene or Kasano, none a nice baby so. Mewa. Me pe correct person bet me actually me the meaning of adena. Ade na Dormaahene the nine is so. I want every me pe will be with him history. Adena na Dormaahene nine and ejina so no. We also almost trying to picture. I want to know
ade na Dormaahene na ne nan no na da so sa ahemfo no mo ade a no mo na ase jata honam bi no mo de red bi abom aha iti amamre mo no de Dormaahene na ne nan sisi no na ekire den sa ade na isi wo no ekire den na tu sa Dormaahene wono ana sentre so hene na den okodi Dormaa. I just want people to tell me most of the story. Like, I love to hear the stories. Yes. Because I some now asantene bonono muntimi church semu ye ame penkrofo mo abeche mase. One, the ade na Dormaahene the nine na esisu no sa ade no me hu the meaning. And two, Dormaahene ono ane sentre hene ana den no dwane ko Dormaa. Sa history mpese me hu. And three, Dormaahene wo ya ade bi. O kasa no Dormaahene kasa no so oka otumfo a obonumu. Yes, Dormaahene woni mamamre timi de me pese mo bible tina mo be kire me sa nsemfo am yense we ase Dormaahene so me ana boy no so yetaka pa yetaka but I love the show mom baby fu no say ye beef a e apple small bi apataye ye beef o sa hemfum ye no beef no yamba obi apapadin yamba omi amaamedi obi a kire ni to me say bi na me pe enye mo beef na na akofa ma me 4 pictures or 4 pictures there bi ye pe Dormaahene ne otufo beef ni bi and we na my boyfriends they be am come ya me no moko so ma ba say mun chekire bi me question na me dey aba no please I need answers to these 3 questions. Well, Obisia, and ye Agrada, Mama Pat, our boys, Mama, or Bofanta, dear fan, what me come here, me count for Ketua, a bedicke see, Agrada, and the brush with Mammy Samsonwaa Daya and a wish for Motiwo Mokano. Send you who ye, a ye Berekumhene, a yena, a corsono, a wishia almost so, Omudomun Chichimu, Abba, a hanum, a Puyaka TV, we see a top for more. Yeah, the bebro, and it's a way of first time more, and your bomodia. Subscribe, me a notification, so click it on, send your video, bia, yeah, the betumuno, won't soon sabe can when you be a share. Me dance, baby.